hematkan waktu kepada abadi tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang mandum. Kemudian para sahabat-sahabat beliau sekalian. Hormat ta'zim luntuan kepada yang mulia Ayahanda Rohani Gede Mandum, Ayah di Jenib, di mana beliau berhalangan karena tidak sempat telepon luntuan. Luntuan pun udah ketelepon ban hormat kepada